O le atatou a mata mua i se tatalo. I o waile tua lo mātou tamā. Mātou te vivi atu lava i lau fio le nei TAEAO. Ina ua mātou wala whai mai o mātou moenga ina ua mawai atu le pōliuli ma le pōngisalo mātou atua. Ua mātou wala whai le mālama le nei TAEAO tamā. Mātou wa aia le mātango fie. O le mātaritala mai e o funga o la au i o lātou lanu ese. Mātou whaalongo foi le tausangi mai o manu whele lei lunga o la au lo mātou atua. O lo wha manatu mai ai a te mātou o le pale li i o au ngāluenga. E au lava o na mātou vivi atu i lau fio. O na mātou momoli atu ai leo le taulanga o le loto o le whaafitai i lau fio i le TAEAO nei. Nina ua mātou wala whai mai le ola fou, le malosi, o lo e foai ma e tulu i mai o mātou tangata. Ia matuavi ia oe, ta mai le TAEAO nei. Ia foi atu mea uma i lau fio ina ia vi ia ma vi ia ai o lau fio i le TAEAO nei tamā. Tamā whaftai le ola, tulu i whaftai le mānawo le ola o lo e foai ina pea. Whaftai mea uma e pe o tau mawha. Pe o vai e inu, pe o lava e ufi ai o mātou tino. Ai le ngata i lea tamā o le ea manino o le ea mamā. O lo e fua ina pea mo i mātou i lea aso, ma lea aso lo mātou atua. Ai le ngata i lea tamā o le tele ma lea no i au me alfa. O lo e wha soa mai mo i mātou i lea aso, ma lea aso lo mātou atua. O na mātou whaftai ai lea i lau fio, ona o loa lofa tūno. E ui lava ina mātou wang sala. E ui lava pe o na whai mai le perfeta. O a mātou wang sala ua mu ula lo mātou atua. Ai oe o le atua e tele loa lofa. E muti vale e loa lofa. Ia tei mātou o le pale li i o ngā. Ia matuavi ia mavi ia o lau fio le TAEAO. Le nei tama o le au sauni o te tautala. I lau upu li TAEAO nei tamā o te mua lava o no wala au i lau fio i lau fisosoni. Anganga pa ia a fio mai a oe whetalai li TAEAO nei. Tau lava i nei a whao ngā mai ngolo ngutu sei tu lau. Wha ngai oi foi lo lau whaiva. E maise o lo leo lo mātou atua. E whai mā la wa o lo finangalo lo mātou atua. Wha ngā mai au. O nā o se mea whai ngā luenga lo mātou atua. Au le sili o ia mea uma o wala a waianganga pa ia a fio maia. A fio maia oe whetalai le TAEAO nei. Ia whape nā foi o na ufitia le mea whai ngā luenga le tangatanga sala. Ila lo ifo le tafu e o lo sa tauro i le TAEAO nei. Ia whau le tautala alu atu ma le mana la upu. Lave ina se anganga mo lo malo le TAEAO nei. Ai e sili o na wha malo si ai le tino ke viso. Ina ia tasi le tino ke viso. Ia amata ina e lau fio le nei whasoa. Whai uina e lau fio. A maea. Ia u whapea i fulava o au. O le au na e leonga. A ia ali pea o lau fio. Masi tia. Oe lo mātou atua. Ia i le TAEAO nei. Mavi ia. Masanga vi ia hai o lau fio. Nei masa uma. Se ia o atu i le whaavavau na. Amene. Ia, ni ia le tua nei TAEAO whaatalo whaatu. Ia i lau whaasausaunga sa moa nei TAEAO. Ia, o sa mau whaingata, mau pa ia sa mo ia o le ale toi o isa wa mtalanga. O mai le pa ia o le tua. Ia e whapenao na whaatalo whaatu ai ma whaafeilo ia tuai. Ia e loto pa ia ma loto ma malu. Ia i nei TAEAO ma nei asfou. Ia o tātou au lia whaatasi mai le rofa ma le anga lei o le tua. Whaapitoa se whaatalo whai le au whainga luenga pa ia le tua. O lo whapenao na whaatuna pa ulia. Ia i tu e fia hau te aroa nei. Ia ele ngata fo i lea. Ia o tulu inga o le nei larolangi. O fea o au mawai. O fea o ta se ai se i tu o. Alo matama whanau o sa moa ona o le tala le lei o le malo o le atua. Ia whatalo whatu le Global Kingdom TV channel.
ia te oe le tangata o le tua malofa le tua ia i le nei taeao fou malo le ona sai malo le whaatoatoa ia i le ngā lue ngā le tua whaatalo whaatofo i le tino ke riso ne au whaatoatoa uma uso matua whawhine i le ali ia o le au paia ma le au pele ia i le nei taeao fou malo soifua manuia ia whawhitai te talo o lau te talo ia lea o lo maua i pea le malosi le sunga le li whaatonu ma lo fo i tangata e maisi o le au whai ngā luanga ba to tofi le atua o lo whapena o na tutu mai fo i o lato tau au ia e whapena o na so ina i pea ia le nei por kalame ia e so taitasi ia vi ia la le atua nei tai au fou ia e le whangaluina fo ina i o matou matua whale nganga le sunga ia whreti ma le whaletua ia tise ia whapena no whahalo nei tai au fou ia malo le soifua manuia nei TAEAO ia e mase foi le no whaalo ia vi ia le tua whaftai te talo ia mase foi le oro si o matou ai ngalotu le alo whatu noa ia i to tonu o mangele ia vi ia le tua nei TAEAO ia malo foi le tapuai mali te talo ia i nei au unanga yaso te tasi ia o le whatalo whalea ma le whawhei loai ia i loto pa ia i le nei TAEAO fou ia vi ia le tua el manatu ia ua whapena ona e maleifua mai ia i le soifua manuia e le ngatai leo le whamalolonga le tua ia i le nei e sofou a tātou au lia mai le alofa ma le anga le lei o le tua ia ma lo soifua ia e le manatu o le a tātou anga i sao lo le tātou mataupu neue sila ifo i le tātou tusi o le Luka10 fai pula su fitu su valu su iwa lua fulu e whala fo ipu ia o leo le afie fai ato i se wha malosi ia mo tātou le TAEAO nei malea nganga whalo alo ia o le a o fai tau mua atua ia fai ipu ia wha ia o na wha ngā solo atua i leo le tātou mataupu ia o le tala ia o le tala ualoa o na e whaafonga iai o le tangata whaolaina o le keurisiano o le tangata whaatuatua o le tino keuriso ia o le au paia ma le au pele i le TAEAO o nei tala o tala ualoa o na e whaafonga iai ma e whaalongolongo i tele o taimi ma tele o aso e whapena o na tufa atua i le au whainga ruenga paia le atua ia i to tonu e kalesia ni au le TAEAO nei o te fia foi la e avatu foi lea o se whamanatu ia te oe a tonu wangalo ia te oe a lea o lea e toi manatua le TAEAO nei ona o lo toi whamanatu atu la ma o whamalosi atu ia te oe foi pui e wha lea la o lea o whaitau atua foi pui e wha i le nei TAEAO ia le tua ea tau po sifulu foi pui su fitu, sulu valu, sulu iwa lua sifulu. Ua toi fai mai le toa fitu ngā fulu ma le oli. Ua whapea mai i leali ie. Ua usi tai mai te moni ia te i mātou ona o lou suafa. Ua whetalai atu ia te i lātou na o i loa sa tani wapa u mai le langi pei o le wila. Whauta o te foa ia te o tau le pule e soli ai ngata ma akarava ma le malosi uma o le fili e le ai lava se mea leanga ai o tau ae peitai aua tau te oli i lene mea ina ua usi tai a nganga ia te o tau na ole nei tau te oli ai ina ua tu sia o tau ingoa i le langi o le fesili le TAEAO le nei. Ua e loa ua tu sia lo ngoa i le langi. Ua e loa. Kerisiano ua e loa ua tu sia lo ngoa i le langi. A o tātou iai to tonu o le ekalesia keriso. Ma e ngā lua i to tonu o le ekalesia keriso. Leo ato e wha manatu mai fwa ipu i e wha. Ia te oe o au mai tātou uma. Le ekalesia ke riso Yesu
le au whaatua o uso matua whawhine i le ali, le au pa ia, ma le au pele, wa e iloa wa tu sia lo ingoa i le tusi o le ola. Wa e iloa wa tu sia lo ingoa i le langi. O le fesili na, le TAEAO nei. Ai se o tātou wawa ai le leia i foi upu i e wha, po le a, le mea le whamatalata mai tonu o foi upu i e wha, a mata mai le foi upu le se fulu ma le fitu. Fai mai le foi upu se fulu fitu, ua toe foi mai le fitu se fulu. O ai tangata ia ua toe foi mai. O ai tangata ia ua toe foi mai. Fai mai ua toe foi mai male oli. Ina ua usi tai mai te moni. Usi tai te moni ai. Usi tai te moni le ngoa Yesu. O ai tangata ia. Pe a e sila lei le tala lea. Ma ova ai fofo iau ia te au. Po iai to tonu o le fiku sepulu lea. O le fesili, o le halau mea le fai. O le ha lau ngaluenga le fai. O le ha sau o nanga le te fai. Mo Yesu, o tangata ia le o fai mai a Yesu. O fesa o i tangata ia, o tangata talai. O le ha lau ngaluenga, o le ha se mea, o e faia mo Yesu, a o e soifua, ma o wola mo tatou ye to tonu o le ekalesia ke riso. E ke fia kalai, e te fia moli mau le ngoa Yesu. Ale ua e whalongo iei. Whamai o toi foi mai le fikus fulu. O wheme sa iei, sa o e talai. Talai lea. Kalai se loku, le hai, ngau e kalai le suwafo Yesu. O le ale me le te talai e le taiminde. Sa moa tulou. Whamole ke rusiano male au whatuatua e le TAEAO le nei. Aua te halu mata lai tu lou le ngō lau whaife au. Aua te halu mata lai le ngō lau loku. Ma lau e kalesia o le kalesia ke riso. E leo se e kalesia se tangata. Le tātou te ngā lulue e totonu. O le kalesia ke riso. O ia o le ulu o le ekalesia, a lewa e whanongo iei. O lewa to e fo i mai tangata e fitu se fulu na awina atu e Yesu. Ai whai mai sa o kai ko alua. Sa o tai to alua sa whai panga. Ai whai lei le fitu se fulu lea. E tolu se fulu male lua. Tolu se fulu male lua ea. Ia panga lena o ia. To o fitu nga fulu. Tolu lima. Ia sao tolu lima. Pea whai len nga o kai korua. O le ale mele nga whai i tangata ia. Nga o e kalai. Ai wawa ai e le tala lea kasi a le isu le i. E le ai asisi mea. O lea nga o sa kangi ia. Nga o sa kangi ale whamai le wa foi mai male oli. Ai ele mea pei o se mystery le o iloa le au talai. Le whakoa wha iloa e Yesu i lalo foi upo e wha. O le ale mea wa foi mai matangata, wa foi mai kangaka, wa fia, wa oli, o le fua o le anganga pa ia. Wha mata e alu e kalai e mau se anganga ni lau tala inga. O le ale la ngona e o ia te oe. E ke fia. E la ngona e tangata e masangi ngā alu e whaile mea lea. Te iloa a ualo kalai au le mau ase anganga se aso ke foi whangongo le whale. O ke alako e tūlou e lelelei sau ai pēa o ese mea o misi. Ai whailoa mai e le atua e tau ele mea ngā ele o lava lau ka penganga. Ele o lava lau tatalo ma lau anga pongi mea ngau e lako e le asko ngai o ele e mau ase anganga. O te wha maungia le leile mea lea. Langa o te fia te le whaile mea leo le alu e kui whaikoa. Ma moli mau le tala le lei o le malo. O le atua. Malonga kupu o Yesu Keriso. Ai alu waku lai le si asko ngai. Ua well prepare oe. Lo tatalo ma lo anga pongi. Ma ta pena i le message. Ke wa ai oe
ele I uma le street apa ua wha lima tangata la kuki kalia Yesu. Aisea, mafua mai la le lei o tapenanga. Ai vai le mele o kupu I. Ele o ka ua mai ele au ka la ilia. Po le sisi mea. Kasi ale mele ta mai. Nga oi nga sa kangi. Wa usi ka isa kangi le au ka la I. Onga ole ngoa o Yesu. Le ua fo I mai le au ka la I a Yesu. Yesu. Wa mako kwa I o mako fia. Nga ua usi ka I ma fa alongo mai ke mongi a mako. Mao I fafo I kangaka. Ai lei. Ole matango fie. Ole ale atale I. Pe aka ko va ai fo yu po fa le fa mai I. Awane yo to oli meanga. Awane yo to oli nga ua usi skai ki kangaka ya o ko. Al pau ale me tau no to oli e au ka lai. O ele ke usiano martanga ta fa tua. Le te fa longo mai le TAEAO nei. Ia e oli. Ona ua e loa ua tu sia lo ngoa I le langi. Ile api ma le tusi o le ola. Ala fesili TAEAO nei. Ua e loa ua tu sia lo ngoa I le tusi o le ola. Ua e loa ua tu sia lo ngoa I le langi. Ele leilo tatou ngalulue. Vai tangata I le fa mai Yesu I. O kangaka. Elingi kangaka ka fafau vale. O tangata talai, o tangata whaingaluenga o au na Yesu Keriso. Whawhea oi. Whawhea tatou. O lea sea o onga o mai I. Tau na tatou au na I a Yesu. Tau na tatou au na I lea tua. Au na male mauti noa. Au na maloi loa lelei. Ua tu sia lo ingoa le tusi o le ora. Au e te ngalue masalo. Au e te wha loto lua. Au e te foi ai. E wha pe nā le tangata. Na te leo mauti noa ua tu sia lona ingoa le tusi o le ora. Hei vai tangata I. O tangata whaingaruenga. O tangata tālai. Ele wha pe ka whao ai. Langa e foi tangata ka whao kongo le kalesia Keriso. Ele ai masala ko me whai e kongo ngā. Ale vai. Tangata na o e tālai. Tālai le ngō Yesu. Ele I o I whawha ke mongi. Pe usi skai ke mongi se ngō se tangata. Po se ngō se loku. Ngālanga o I whawha ke mongi. Mai tangata le kala inga lea. Onga le ngō Yesu. Ngā ngā whaiakua in the name of Jesus. Kera. Alu loa. Mafua mai lai sea. Onga o I whawha ke mongi mai tangata. Mafua I se aonga usi kai ke mongi le au kalai. Lea lai lalo le sifai upo le lalo. A whai e te alu e te tālai. Ma e kango e kuli ke mongi le ngō tangata se tulou. Pe kuli le ngō se whaife au se tulou le TAEAO nei. Le au whaingaru wenga pa ia le atua. E ke fiu e ka ue le ngō whaife au ele alu whawha ke mongi. E te fiu e ka ui ai. O te whai atu ai a te oe. Le suafa o Paulo pea. Se kala whakai kai. Suafa o Paulo alu I whafo. Ko e a whee. Ke fiu e kuli whafo. A lefa mai. Ona o lo suafa. Ua usi kai mai te moni a te mātou. Ma o I whafo I tangata. Ona o lo suafa Yesu. Ona o lo ingoa Yesu. Ai vai lei. Ma ngai te re tangata ngā lue tono ngā luenga le tua. A ua ia mauti noa, ua tu sia lona ingoa I le langi. Ua ia mauti noa le lei, ua tu sia lona ingoa I le tusi o le ola. Ngā lue nei, ngā lue wha maoni, ngā lue puno wai. Au e te foi ai. Ni le vala au a vala wina I oe le atua. O whea le mea ngau a vala au ai oe le atua. E ke alu e ke kalai ai. E te alu e te au na ai. Ngā lue ai na. Ngā lue ma e mawhau. Ngā lue ma le mindset o le tangata keusiano. O laike ngā lue. A lau e lo mawhau. O lo ingoa lau e whea. Lau a umana tu sia le langu. Whakai loa e tangata ngau foi mai. Whamaile o le whai upu lea. Whai mai.
ua fetalai atu ia te ilato na o I loa sa tani ua pa u mai le langi pei ole uila. Oe vai e. Ngā alanga mawhai e tangata ia. E o atu tangata ia e, la whai kaua kua whai upo e lua. Isu e upo sui kusone, me whamai. Whauta o te whoa I atu ia te o tau le pule e soli ai ngata maaka rava. Male malosi uma o le fili e lea I lava se mea I leanga ai o tau. Oe vai e. O tangata le o e talai e tauna o mre mea le wha mei Iesu I fo ipu lea. O le mana. Mana le le pule e soli ai ngata maaka rava. A le wha mei Iesu na o I loa sa tani o pa u ifo mai de langi. Oi, o fesa I sa kangi. O le fesili nga, e ke le fesili. O fesa I sa kangi. A le wha mei nga pa u ifo le langi. Po le meo sa kangi sa ngofo le langi. Po le meo sa kangi ngā lua koe ka whao, ai koe lafo mai lalo. Koe pa u mai lalo. Po o le mo se me mau o le langi, po se me ngofo le langi. Le alau koe pa u ifo la, le lalo langi. Leo e whalonga iai. Leo o fetalai le lei ala Iesu iai. Whai mai ia. Whai mai na o I loa sa tani ua pa u mai le langi pei o le wila. O le ale mea sa kangi ngo whai le langi. Le te maua I le tusi lea o whaalinga. Lea la au whai tau atua. Lea la whai. O le whaalinga e sfunu ma le lua. O le whamatala mai e la le sa kangi lea. Peo no whamatala atu fo elisi aso. O sa kangi o le tangata, o le angelu sai le langi. Tasi le angelu e kolu ai angelu. Le makua I mangingo mai o lato I ngoi kongo le fiongo pa ia le tua. O Mikaele o kapalielu. Ma le tangata le o longa ingoa o Lucifelo. O le ingoa la o le angelu lea. O Lucifelo. Ai le taimi nga kau le tau le langi. Ma whaia inga ai. Wha mai o ngā lafo mai lo le lalo le. O le lalo langi. O le kaimi ala nga strip ai e le tua le ingoa le o Lucifelo. Ai wha ingoa lola le kama le o sakang. Wa ese le tua longa kofi. Wa kuli ese mai le langi. Wa le koe eiso ngā vangoe le langi. Sauma mai langa au kau e kasi vai kolu o angelu o le tua nga sauma ia. A le wha mai Iesu I na o I loa sa tani o pa u ifo mai le langi pei o le wila. A le fesiri o fesa I sakang. O sakang I sa ngofo le langi. Ma ngai ala le maule. Whaalinga sfulu lua. O lona whaiupu la e fitu walu iwa. Le ala utamu whai wha tope tope atu whai taunga. Vi e le tua. Mai sau pati vi e le tua ni TAEAO. Praise the Lord. Whalinga e fitu walu iwa. Le ala u whai tau atua. Spulu, whalinga spulu lua. Fitu walu iwa. Whalongo le lau whai tau atua. Whai mai, ua tau fo I le taua I le langi, whai poe fiku. Iela tua, ua tau fo I le taua I le langi. O me ka eli, mana a ngelu, malato tau male ta rako. Wai vai, le ua sui le ngoa. Wale koe ngoa ia Lucifelo. A le wha mai o le tarako. Le mele nga sa waila kako kama le o tarako alu sa o ar kala ko le sai kongor whakoanga. Langa ya inga. Inga kala ko le mar kala ko le lol. Mele I akama eva. Leile la lang. Famai. O me ka eli mana angelu. Wala tau male tarako. Ua au fo le tarako mana angelu e tau wele taua. Hoi vai, foi poe valu. Ua la tau le manu malo e le toi mau foi I le langi se mea la tau tenu no foi. Ua le so la ko wavango le langi o foi inga. Se whalongo la po fe mea ao. Iai, whamai. Ua lafo foi le tarako tele. O le ngata tu wai lea. Ua ingoa I le ti Apollo. I le masatani.
o le faa se le lalolangi uma falongo fai ngoia la to ta ua tua o le tarako o le tarako tele o le ngata tu wai o le ti apolo masa kami e fale le ngor kamalele mense mai ai sia langa le sau fai longa malo o le ima fai pule o le vangi ngimo e fai pule kamane e fai e foi le rank o le malo sa kangi ila longi e le o le langi e longa malo langa len kuria manunga le ala o sau fai longa malo ila longi ile mele ko ki soifu ai mo o wola fai keke la ka ko ile malo le le malo sa kangi le la famai fa se le la lo langi uma ua lafo ifo ile la langi ua lafo foi mana angelu fa atasi maia leo ata o Yesu ile au kala ile nga o ilo sakangi wa pa uifo mai le lang o fsini o fesa ia leo e fa longo I TAEAO ne pe ona o faiatu sai le langi sakangi o longa ngo o kapilielu o lucifelo le ngo le angelu le o le angelu le fa mai sa tu le mamalu o le atua o ia nga ia ka tinga le presence o le atua le lang e makaukia fa mai o ia o le tai fa idi tai vi inga ile lang o I le nga fa maua lunga ile loko lucifelo fa mai le o le Isaia fulu marfa male Yeremia male Eskielu e lufurwalu fa mai o fia manga o e kukusa male atua o I kongua ngofo mo fa sele kasi vai kolu o angelu le lang la me wo I fia manga kukusa male akua kaulo le kaua la me le wo le wo fa ia inga le to e mo se ava ngole wale ko yai le position of authority sai ai o lo position le ali o lo tu langa le ke ku ile I luma o le tua e ke ku luma o mamalu o le tua o e ke leo le mamalu o le tua o e ke ka ia au faivi inga le langi ala me o mau le fi manga tu sa ma le tua fa se mai si a ngelu le langi ko e kau ma kau le langi le ala wala foifo le ala wa fa longo e TAEAO le fa mai Yesu le au kalai o I loa sa tani o pa uifo mai le langi e peise o wila a saulo la I lalo mo le foi pule mai fa auta o te foa I ate o tou le pule o te foa I ate o tou le pule o mea ia o le malo le atua le nga sau mai Yesu le sai longa ua mea ia ngā fio ese le atua le te mama va ese le mamalu va ese le paia va ese le pule va ese le mamalu le environment mea uma le atua ngā fio ese maia ala kai minga koe restore mai mea ina ua whanau mai lo tatou ali o Yesu Keriso le fa mai perfecta o Isaia fa mai fo ina mai le atali whanau le tama lo na ua le malo mea uma la ia le na fio ese male atua tama le o sau malona atali o Yesu Keriso sau e koe restore mai o e ma uma kako nefa mai o fo ina atu ate o tou le pule ele o se pule te fa mau lunga ai ele o se pule ke ka alo ai na nga ita ngata wa fa manguia I mea le o le fa malo longa ale me wo wai una fa mau lunga o lato loto ia fiu lo e koe kakalomo koe kuri ke mu pe ala I o le awali fo ia le ta umare tusi o ngā luenga le ngau mai whakai kai le ngā luenga pautu fa mai o wha ngau ale whai tau langa fo I lele e peu fa mai o mai whai tangata le sa ulu e ke mungi mātou te whai atu ia te oe mātou te whai atu ia te oe le mele wha mai e Paulo alu whafo ia ai whasanga mai ia le tangata le ulu e ke mungi whai mai ale o ke lo Paulo o ke lo Yesu waila oe oso mai lo martangata le e te moni tonu le isa kangi kongo oso mai lo fasi ia na uto mala o le tala o to whalongo so ia
pingi e sa kan o le a ko ai kia I se tu lo le TAEAO ne o le te lele na ma le taua a fai tau te o tau te tālai ngā le o I fafo ni a nganga le anga mangi ke mongi tangata mamai o lona winga ka kukele I mauara le mea o lea ka kukele I maua le mana awa ka kukele maua lo le mana e o whakasi le mana ma le pule o le mana le ia te oe o le mana le au whai ngā ruenga o le mana le au tālai e whai atu wai le kangaka le ulu wai ia ke mongi o te whai atu ia te oe le suafa Iesu alu I fafu ai se o le mea ngā le au apaskolo whai e whai a Paulo muli atu e ale le teine whaatau whatangata I o le ngu whare kau Filipi muli a kwa ia so uma I o Filipi ngara kwa whamai o auna nei a le atua whamai o ti ngā le apaskolo whamai ngā whasanga mai au kua kolo whaku ia o suafa Iesu alu fafu alu lo I fafu ai se la ngā lai le auna le atua le mana lau e ke ia o le pule nga ke whai ai mea a leo whamai o te avatu ia te utou le pule e soli ai ngata ma akarava le mangingo le mai o le pule soli ai ngata ma akarava ma le mahalosi uma o le fili o ai lewa i le pule o lewa ia o e le te mai moa mai o lewa le e kale sia keriso o lewa le au whatuatua o lewa le au pele o lewa le au paia lea le pule lea o le fesili le TAEAO o e whaonga le pule se whaonga le pule whaonga le pule ima whaonga le ngo Iesu o le pule ma le suafa Iesu Keriso le whame e ori saulo le e whai pu muli whai mai e peitai aua tau te oli I le nei mea aua tau te oli kerisiango le mele alanga tele kerisiano wha maua lulunga I o lako loko e o I whafo te moni wa mimika I lesi kangaka wa wha maua lunga I lesi kerisiano wa alu lesi kerisiano whai se o mako whai fe au sole oka ke leo mai ngā solo ko I malolo a inga o le tua el TAEAO ia tātou loto maua lalo I mea a whai wa tutupu me ia I te tono le kale sia ke riso kako o pe ila ai sea le anga e leo le ingo si tangata le uo fafu e leo se pule a sesi o le pule to mai le langi o le pule mai le tātou li o Iesu ke riso ngaua I o au leo I o ulima o le taimi e exercise ai le authority lea awangi o kako ngofo pea ma le pule lea whaonga le pule lea whaonga le authority leo mai leo ku ulima mai e Iesu le authority I langa e kalesia o ite ngata I ngā ave ye ngā ave mua e le au so le te moa I le mata upo iwa le la whai tau atu le whai pule I le mata upo iwa le whai mai ua wha poto ina e ia ona so to se fulu male to alua ua tu atu ia te ila tau le mana ua le mawhai ona ua tu ina atu ia te ila tau le mana male pule e o whakasi me ia o le mana e maua mai le pule o le mana o lai kongo le mana le pule e o whakasi la a whaila kau ke le mawale mana a kako e o kau kala kau ke fiu e wha malolo mai e leo whafo ke mong ai sea langa e leo i le mana ia tato o le manga la le iei to tonu le pule a e kau kala akula I ke mongi la e ulu I li tangata o ngālu le I whafo pe o ko o fikus fulu le fo I mai mo kwa I fia kwa I oli kasi ale mea nga oli ele au kala ele ka ua mai ama sesi mea nga kupu le kala inga ngā ole oli a inga ua usi ka I mai ke mongi mao I whafo a lewa whalongo I le nga ave mua Iesu I lona au so whai mai
ua whapotopotoina ia o na so to sfulu ma le to lua ua tu atu ia te la tou le mana ma le pule i te moni uma oe vai e o le mana ma le pule i te moni uma ma ia whaamalolo i mai oe vai e la fai kau kuru fai pue lua ma ngai fai pue lua fai mai ua au ina atu i la tou e ia e tā lai i le malo o le atua. O le ale mele na tā lai e le au so ngalako kala ia le malo o le atua. La tou te le tā lai ia se ngō se kalesia. La tou te le tā lai ia se ngō se tangata se kulou le kai au ngei. Po se ngō se perfetta. Po se ngō se soo. Po se ngō se tupu. O ai le ngō le ngaka lai. Le te maua i le mata upo sifuru. O le ingoa o Yesu Keriso. E vai foi la ye. Ta la i le malo le atua mawha malo lo. I e mamai. Lea la le vai anga o le fai upo muli muli la le au te fia fa mai Yesu. I e le atua mai sa pati. E vi e le atua nei TAEAO. Fai mai loa leo o Yesu. Au ala tau te oli i mea ia. Ai pe tai, au tau te oli i le nei mea. La le mea lea. Le mea lea o le o i fafo ke mongi mai tangata mamai. Au ako ke oli ai. Au tau te fia o le mystery la lea. O le tau i lea. O le au fai ngā luenga lea tua. O lo ukau i lea. O lo ukau i lea. O lo tātou tau i lea. Lewa longo matau mai e Yesu le au ka lai lea. Au ako ke oli mea ngā ai o ko oli mea lea. Le lau ka ua kua ia ko mea ko ke oli e kalesia ke riso le TAEAO nei. Ma le au pa ia ma le au pele. Uso matu whawhine i lea li. Whalongo nai upo Yesu. Whai mai. Na ole nei tau te oli ai ina ua tu sia o tau i ngoa. Ile lang. Wa e lo tu sia lo ngole lang. Amen. Wa e lo ma mauti no wa tu sia lo ngole lang. Ole fa malo si le mo e. Ole toe fa manatu mo e ke Cristiano. Le oe le tangata au na ile tua. Oe le tangata le te ngalue mo le tua. Wa e lo wa tu sia lo ngoa ile lang. Nei lo e mose. Whamaya mose, ole atu mose i le atua. A whai e le mawhai ona e ave sea nga sala lenu, ia ave ese lo i ngoa maritusi o le ola. Ei lo e mose, ngai lo e Paulo, ai vai, ngai lo e Paulo, i lo e Paulo i ngoa tangata o le ekalesia i Filipi. Filipi o le ekalesia foai, e leise e ekalesia e tusa ma le ekalesia i Filipi ma le mea leo le 5 foai. Ngai loa le leila e Filipo ia e Paulo ia i ngō tangata ia ngai ke mau e Filipi e wha ngai ka umai e Paulo i ngō tangata whamai ar kala le aposkolo ke mau e Filipi e wha se o whaitau atua whamona mole i loa e Paulo whamai o evotia o sune tui o i ngō ngau tangata mare kangaka ingo ia kele mene. O le mangai o wahi wai loa. So le whawhea le kalesia le kaukeia. E loa le whaife au. E loa le whaife au le tangata ua tūsia lona ingo le langi. Whawhea ngai loa le whaife au. O le tangata ngalue. Ai wawa ai ingai ka umai ingo tangata e tōtonu. O sune tui. O kele mene. Ngai fai mai ele apostol tangata o le kalesia a Filipi. Sau e malesi vaenga o le whaitau o le apostol. Ma i la tau. Na ngā lulu e whaatasi maau. Ua le tusi o le ola o la tau ingo. E leo ka ua maisi ingo isi tangata o le kalesia i Filipi. Pau i o tangata tolu lai mangingo le lei mai. O la tau ingo. E loa e whaifeau. E loa e lau whaifeau oe. Le tangata ua tu sia lo ngole lang e loa lau ngalue. E loa lau mea nai fai.
Olea, olo walu le mori maule ngo Yesu. Ta ule ngo Yesu. Ye alu la male mana, male pule au ke alu nga oi. Ye mana tu ye alu male ngo Yesu, au ke alu male ngo stangata. Tu lo le fa ngalu nga pa ia le tu. Au ke alu male ngo la kai mo la leader po la. Ona fa o ma tu ai leo le tato fa ma losi le TAEAO le nei. Le fa mai le fiongo pa ia le tu. Ile faalinga le se fulu ma le lua. Se o lau atu le fa ipule ia tato malolo ai lo. Se falongo la. Po le ase tala le fiongo pa ia le tua. Fo ile pe a fai e fale tonu i tato. Pe a fai tato te le tusia o tato ngoi i le langi. Se o susu atu le faalinga lea e tau mai ai fo le magai ai. Ne fai mai. Ia, ole au kango ia memorize atu no mau. Ole ai leo mau. Ole fai mai le faalinga e lusful. Leo a watu fisiri wai lo tu sialo ngola. A faila ele ku sialo ngole lang. Mua a fai wa esi le fia wa tu sialo ngole lang. Mai sa popo e vi ai le tu TAEAO. Mai sa popo e vi ai le tu. Ngalu e fa maongi ngalu e mana makino au ke masal. Puno wa ele mena te ngalu e mamoli mau ele ngo Yesu. Fa pena tanga ta wai lo tu sialo na ngola. Fai pu muli le fa longo le fai mai ole falinga lus fulu fai pu muli al fai pu sul lima fai mai ai se tasi uai lo ua le tu sia ile tusi o le ola ua la foina lea ile le pafi ai se tasi uai lo ua le tu sia lona ingoa ile langi po ole kusi o le ola ua la foina lea ile le pafi. Sa moa male au ke siano le TAEAO ni. Ole fe au lea. Ole fa malosi lea. Ole toe fa manatu lea. Mo oe maau mai tato umai le TAEAO ni. Ua e loa, ua e mautinoa. Ua tu sia lo ingoa ile lang. Ia, anga lele anga pa ia ole tua fa ato atu. E nei mata upu. Ia ilo tato wa inga TAEAO ni. Ole a tato fa se talo. Io vale tua lo matu tama faftai mo la upu. Ele ato toa se tala la ona no matu tua. Ai o te talo nga pa ia. Ia fa ato e la fio. Ia fa mala matili. Lau fe au ma lau upu le TAEAO ni ai o fina ngalo maloto o tangata ai masi o lau e kalesia pa ia lau e kalesia filfilia. Ai le ngata i lea lo matu tua. O se fama rosi o se fama natu ya i lato tele Italia o Yesu. Ina ia tu sia fatasi o mato ino. Ingoa ile tusi o le ola. Ile langi lea lo mato. Tua fama ngalo mai le mea fai ngalo. Nga pea fai o se sa upu. Ia ili nei TAEAO. Ia fo ia tu mea umai lau fio. Ina ia matuavi ia ai oe lo mato o tua. Nei maso se ia o atu ile whaavavau la. I lau suafa pa ia, i lau suafa mamalu, i lau suafa sili ese, i lau suafa matautia, i lau suafa e tumu i lea lofa ma lea lofa muti vale. Le suafa leo lo matoli o Yesu Keriso. Ua o te talo mawawau atoine. Amene, ma amene. Ia, i ele tua nei tula. Leaso. Ia mai ate nei le tinu malo fulu ia o te fato fa atu sa mo nei tu la leso to fa soifo sa mo